yethu livela kangwane senzinga lokuthi libe ku-standard liphile. Abukeli bemisakazo Mina ngathi nayo umsakazo akayekele namuhla silethela uhlelo in the dark side of love. Abukeli bemisakazo i-Neighborhood News TV. Namuhla silethela uhlelo lolushasha, uhlelo the dark side of love. Nakhona sibuka indzaba ema-relationships ukuthi ngabe yini le bese ikhoza ukuthi abantu bagcine sebaxabana noma mhlawumbe bagcine sebabulalana lahleka umphefumulo bese kwenza indzaba zabo-gender-based violence. Kuleli hlelo namuhla sinezivakashi sethu umfundisi Melusi wakaMathenjwa okuyena namhla atabe asiprofisa kabanzi ukuthi into lenjena ingabalekela kanjani futhi singayilungisa kanjani into a relationship etawulasta ikize ukuthi i-concept nokuthi ngabe senehlukene ningahlukana kahle kanjani ngekuthula kube bethu kufana nekubulalana kahle kahle yini ebangela lokho. Labanye bathi ukutsekelwa imali, labanye bathi cha usuke nje sekwenza imdimoni lekuchitha. Umfundisi Mathenjwa uyasichazela ukuthi kuhamba kanjani ihlelo the dark side of love ilefa i-Neighborhood News TV. Babukeli bemsakazo i-Neighborhood News TV siselihlelweni lomhla the dark side of love. Evikini eliphelile sike satiteka letindzaba kulona lolu hlelo sakhulumisana nemfundisi babe Melusi Mathenjwa sibuka nje ukuthi ngabe kahle kahle nangabe uku relationship lebonakala ukuthi igcina sayifaka ekhathi kuphana imali bese imali mhlambe sobona ngathi sithi yakulahlekela nalomvu wakho agcina sekakulahlekela ubese uqhubeka kanjani nekuphila uluzile kanti ke nabanye babese babona kufanele ukuthi no ngcono sibakhipha umphefumulo sisena sikhuluma evikini eliphelile nababe Mathenjwa waqitha lokho Mathenjwa wathi lokho akungendeke. Namhla ke sidanga lomnye umhlathi la khona sibuka ukuthi ngabe nakwehlelo esimo nje lesiqhayi sekwekungukuthi mhlawumbe singane sakho lonaso isikhathi lesize seminyaka sibe sesithi Kansas sikuchithela noma ngabe mhlawumbe bosendela lokunganani singasakubuki lokho sivele nje kube lula kiso ukuthi sikuchithele ngigcine ehlukana engabe ungenta kanjani nembala kwakuze ukuthi ugcine ungede walahlekelwa ngumphefumulo wena lolahlekelwe imali kuleyo ndzaba leyo. Sinemfundisi Mathenjwa ke namhla uyasijoyina elihlelweni the dark side of love. Babe Mathenjwa kunjani ba? Yaphila baba. Sike saxoxisana evikini eliphelile sesiphinze ke namhla siyavela nawe ke siyatfola ukuthi ngathi kukhona simo lesibukayi lesake sakuvelela ngabe simo sini lesake sakuvelela ikakhulu kade ku relationship ngathi kwadlelwa kumfati lo sika kubhlungu kwakhe bathi ke noba akagwadlela ute elungelo lokumbulala myeke ngakuthola lokunye sekubuka lempilo lese seyiphilwa namhla akusasiyo akusasiyo ngakuba noma kabude mfati ute elungelo lokumbulala ute elungelo lokubulala abantwana nangabe uyabona si le nto yakwehlula myekele lo mthande bantu utamthola lo muntu kona kubhlungu buka nalesimo njalo ngisho abantu besikolo ngisho abantu besikolo umfana mkani uJordan umntwana esikoleni nikubuka nisiyini kona nikubuka nine nibazala waphela nangabe umntwana esikolo uyafunda wena soqedile esikoleni thola nzaka yakho lokhu nje kuganga lokhu. Engabe Mathenjwa ngiva ukuthi insa indzaba nje ekujulana kwabantu besikolo siyayisibona lamadolobheni yalo nje sisenzaweni yasepark siyababona abantwana bafaka ama-uniform keja ikolo ativuliwe vele lokho wena uyinto ongahambisani nayo leyo into mine umntwana esikolo akaye esikolweni ayekele kuya kubo park. Engabe bantu labadzala labangangani babe Mathenjwa nabengala khathi edolobheni epark bawubona lo mkhuba loyo bangathatha ibinyathelo ngoba kubonakala ngazuthi kungumkhuba lomubi lokwenteka. Ya kumkhuba lo omubi nangabe wehlula umntwana wakho akwekhuta lekhaya vele uthi abayinkinga nala dolobheni. Lokusho ukuthi vele umuntu lobonakala ukuthi sinaso hlule batali nasedolobheni kude longakhona labehlule ekhaya. Ya kude longakhona ngoba inhlonipho iqala ekhaya. Ngeke inhlonipho iqale esontweni uliqale ekhaya bese iye esontweni ubantu umntwana wakho sike ngumntwana wami uyakufundisa ngeke
bese utitshela ukuthi umzala kunalo umntana udala emfana lapha kude ohlala phansi usithi umntana ukuthuma esikoleni wasihamba uyofunda nabo batali babukani ke nangabe kwenteka kanje ngiyayizonda lento le manje nangabe-ke lo muntu lo mhlambe lo hlephi nalo mntwana noma lothandzana nalo mntwana wesikole umuntu lo mdzala mhlambe naye unemntwana lo ngangaye nalo nalathandzana naye lapho ngibani kufuna akhutele omunye naye lo mdzala kuyabonakalela ngoba phela angisoqedile esikolweni wena ke saluthola nisakaya khona uqedile ngoba lo mntwana lo safunza ubonela likusasa lakhe le future yakhe cha kuyavakala Mathenjwa ngabe nangabe kancane mhlambe kulesi sakho simo Mathenjwa sekuthi umkakho wena baba Mathenjwa ngoba ngathi uke wangitshela singangena ehlelweni ukuthi wake wadibana nesimo la khona mhlambe wakhanza simo simadima endlini kuhamba kanjani Mathenjwa khangamyekela mina ngamxosha wamxosha kwaba lula nje ngoba lula ngoba phela ute elungelo lekubulala simo sini leso nalo wadibana naso Mathenjwa ekhathendlini mhlawumbe ekhathendlini ngadibana nenkinga ungajabula kuwe ukhanza umfana wakho bamlala endlini uyidvodza ngithi ngiyabuya ngikhathi unalenye indvodza la kule ibhizi nalomkami ibhizi nalomkakho vele lento yimbi bathi ukuthi elukelo lombulala myekela utamthola lo muntu lokusho ukuthi nje kulabanaba nje sivile ngathi nasevikini eliphelile kukhona laba lijane like labulala bantu abalo mhlambe ngetinsolo dekwe ukuthi mhlambe belingaphatheki kahle ku relationship nabakathi banalo nina wala bantwana selikhipha ke sibhongo kulabantwana selibulala ke nalabantu lokusho ukuthi into enjalo wena ungayikhutha uyithini ku experience lokho wabanayo ngoba lesimo lesilokhuluma ngaso ukuthi wakwakhanza njalo ititika kumkakho ngoba lula nje ukuthi uliyeke uqhubeke nempilo ungaluleka uthina vele ngiyakuqitha lokubulala nawe uyambona ukuthi ukwenta siliva myekele akukapheli khona nomyeni utamthola ngeke afanane nalo cha kuyavakala Mathenjwa engabe kulenza bayekuphakela imali lokupha labo thathe le mali ngoba ngicabanga ukuthi ngiko lokubese kwenta ukuthi lama gentleman agcine sekabulala labo thathe asuka abuka ukuthi emveni aspende kanganani wena ukhanza kumqoka kanganani ukuthi ungaphethe kuphi umuntu imali mhlawumbe ku relationship ikakhulu kathi laba besifazane mina ngikhatha ngathi ungapha nakulomthethe lo ngumkakho le girlfriend yona nithandzana nje mhlambe nibe nemaphupho ukuthi ungagcina umthethe mhlambe uyawitfola nasomthetho lokusho ukuthi nje akukho kahle kahle ukuthi ungaphethe kupha imali igirlfriend nawe ufuna imali mtshele ukuthi isekhaya cha babukeli nasevikini eliphelile uyibekile Mathenjwa lena ndzaba yokuthi nabe lo muntu afuna imali mtshele ukuthi imali isekhaya lokusho ukuthi nakafika ekhaya ngila khona atawufike athathwe khona ngoba phela ngeke umthatha lasigameni lokusho ukuthi nangaba lo muntu lo yangafuni ukuya ekhaya nembala vele akayuza ayithola imali yakho kusho ukuthi ngisigebengu baleso kusho ukuthi anithandzani ufuna le mali kuphela cha uyavakala Mathenjwa cha babukela isiteka nje indzaba la khona kubonakala ukuthi ama relationships akaguquke aba slaughterhouse so yaye uthi uthandzana nemuntu kutholakale ukuthi ekugcineni kwakhona ningaboni ngasolinye kufanele ukuthi abulawe ikakhulu kade bulawa naba besifazane nakutholakala ke kulandzelelwa kuthiwa emajaha khala ngedindleko lasuke atimosile mhlambe alahlekelwa kubo laba bodzathe Solomon akhipha imali uthi ke babe Mathenjwa akume kunika abantu futhi imali ngoba kugcine sekwenta ukuthi le mali yakho uyifune ngedindlela de ukuthi kuze kuphume umphefumulo uthi ke umuntu lokufanele ukuthi athole imali kuwe njengendvodza kufanele kube ngumkakho nangabe kuseyi girlfriend kufanele ukuthi ahambe ayokuvakashela ekhaya mhlawumbe nakanenhlanhla afika athathwe abe ngumfati kulapho ke atawubese ke sewuthola khona imali nanisajola ke Mathenjwa
baye bakhanze ukuthi badzinga kakhulu ukuthi imali dekwenta inhloko imali tekuchina ukuze kuphela naye abukeke la ngesikhathi sengasilo umfati wakho utawubukeka kanjani nangabe mhlambe ungakamniki leyo mali yokwenta inhloko cha kuyahlupha ke wena umlaleli ngoba ilesiye siyamnika lo muntu le mali ekugcineni nasayiphelile mali ahambe kahle kahle echaza ukuthi ivele bekade okunyunza hayi seyakuthanda kahle kahle vele lisiqiniso unika umfati wakho imali ya cha kuyevakala uchaza ukuthi wena kahle kahle uchaza ukuthi kahle kahle wena noma sonemfati ayomnika nabunika lo muntu usengakamthathi umnikelani imali kanti usengakamthathi cha ngenxa yesikhathi lihlelo lethu namuhla sitalibeka lapho lihlelo yi-The Dark Side of Love kanti-ke nangabe ufuna kuba ingxenye yalo lolu hlelo ungasithinta kuleti nombolo letivelako khona lapho kumabonakudze wethu sicocisane ungabe ungidzadze ungabe ulijaha ungabe uyindvodza ungibabe ungumake uyafisa nje usichushise ukuthi ngabe tintfo letifaka ekhatsi lidlame kuma-relationships singatichetsa kanjani ungasithinta kulona lolu hlelo lethu i-The Dark Side of Love kanti-ke ligama lami ngingicetha shwala ngakayende benihleti nababe Melusi Mathenjwa umfundisi asichacha ukuthi kwahamba kanjani uthi akume kubulalana akume kubekana sandla siyaphuma